Всем доброго утра! Сегодня наша еженедельная рубрика «Читаем мантры Шанидеву». Давайте для начала подключимся к энергиям цветка жизни. Для этого сядем ровненько, либо будем, занимаясь своими обычными делами, просто почувствуем свой позвоночник и подышим глубоко и осознанно. Сделаем вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. И продолжая дышать глубоко и осознанно, давайте представим себя каждый на месте нашей силы. У каждого это свое место. Там может быть место, где мы физически когда-либо находились, а может быть место из наших медитаций, из наших астральных путешествий, из наших снов приятных. Посмотрим, какая там погода, природа, как все там обстоит дела. И будем дышать, продолжать. И разместимся там поудобнее. Примем удобное положение и будем чувствовать, как солнышко припекает нашу макушку, как солнечные лучи нежно окутывают нас, расслабляя все наше физическое тело. И мы продолжаем дышать, делаем вдох, выдох. И все наше тело постепенно расслабляется. И только позвоночник, как прямой столб, держит все наше тело. Держит такая твердая опора. И давайте представим, как внутри в нашей четвертой чакры находится маленькая сфера, куда мы помещаем нашу фигурку, наше сознание, нашу маленькую копию. Мгм. И давайте все вместе начнем работу по построению рисунка цветка жизни перпендикулярно нашей четвертой чакре. Будем рисовать первый центральный круг и 6 лепестков. Итак, начали. Рисуем каждый в своем темпе центральный круг цветка жизни. Молодцы. И теперь приступаем к первому лепестку, второй. Все лепестки между собой пересекаются. То есть первый пересекается с центральным, второй пересекается с первым и центральным, третий пересекается со вторым и центральным. И так по часовой стрелке. Рисуем четвертый круг, пятый и шестой лепесток завершающий. И все вместе по команде, как я скажу, мы сделаем вдох и на выдохе опустим рисунок цветка жизни к нашим ногам. Одновременно распустится бутон лотоса в нашей сердечной чакре. Итак, делаем вдох. И на выдохе опускается рисунок цветка жизни к нашим ногам и распускается бутон лотоса в нашей сердечной чакре. И сейчас мы можем почувствовать, как из далекого космоса, из духовного пространства на нас испадает луч Творца с энергией, богатой энергией изобилия, красоты, умиротворения, реализации, трансформации, развития. И он поступает в нашу голову, заполняет всю нашу голову, спускается ниже, в область шеи, заполняет плечам, спускается ниже по рукам, к локтям, предплечьям, ладоням, пальцам рук. А также проходит ниже, проходит, наполняет рисунок, дополняет бутон лотоса, который находится внутри четвертой чакры, проходит через маленькую сферу, где находится наша фигурка, наша маленькая копия, спускается ниже, заполняя каждый внутренний орган, заполняя каждую молекулу и каждый атом нашего телесного храма. Спускается ниже, область таза, заполняя там энергией все, наши бедра, колени, икры, пяточки, ступни, пальцы ног. И вот мы уже чувствуем, как все наше физическое тело, весь наш телесный храм заполнен этой энергией.
А энергия продолжает спускаться на нас и наполняет, щедро одаряет нас своей энергией. Энергией изобилия, красоты, умиротворения, баланса, творчества, реализации. Мы можем почувствовать, как, наполнив физическое тело, заполняются наши энергетические поля вокруг нашего тела. Заполняется пространство, в котором мы находимся. И сейчас мы можем обратить внимание, как энергия начинает сочиться из наших пальцев ног и переходит, наполняет рисунок цветка жизни, который находится у земной чакры. И вот мы уже стоим в едином потоке с энергией, которая спускается на нас из духовного пространства, заполняет наше физическое тело, энергетические поля и сам рисунок цветка жизни. И вот мы стоим в едином коридоре, в такой столб, в таком столбе с энергией. А энергии настолько много и настолько достаточно, что он нальет своим щедрым потоком, заполняя, умиротворяя нас. И сейчас мы можем заметить, как рисунок цветка жизни, полностью тоже уже наполнившись, начинает свое вращение по часовой стрелке и постепенно раскручиваясь, отрывается от земной чакры и продолжает свое движение вперед, раскручиваясь и показывая нам путь реализации, творчества, развития, умиротворения, баланса, безусловной любви. И в этом состоянии мы можем продолжить нашу субботнее чтение мантр. Для этого давайте зажгем лампадку. Зажгли лампадку. Теперь мы можем прочитать 3 раза Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. Ом Гам Ганапатае Намаха, 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 Ом Гам Ганапатае Намаха. И давайте теперь прочитаем каждый санкальпу так, чтобы слышало наше ухо. Я, Байгайзна Динара Сансадбаевна, прошу вас, Шанидев, очистить всю папа-карму, идущую из прошлых жизней по родовой линии, карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни, папа-карму, связанную со всеми учителями в прошлой жизни, снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни, негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми нерожденными детьми в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне, негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях, и негативную прарабдха карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабдха кармы от Шанидева на причинном уровне. Байгайзна Динара Сансадбаевна, Евразия Казахстана, река Иши, Мутара Пхадра Падра, Полаха. Сегодня 30 мая 2026 года. Благодарю. Итак, мы готовы читать. Вот наш мини-алтарь. Будем читать 4 круга, нашу обычную мантру. После каждого круга я буду сообщать вам, что мы завершили 1, 2, 3 и 4 круг. И в конце мы снова подтвердим свое намерение и завершим практику. Итак, начали. Ом Кхам Ким Кхаум Сах Шанишчарая Намаха. Ом Кхам Ким Кхаум Сах Шанишчарая Намаха. Ом Кхам Ким Кхаум Сах Шанишчарая Намаха. Ом Кхам Ким Кхаум Сах Шанишчарая Намаха.
Om Kham Kim Khom Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kham Kim Khom Sak Shanishcharaya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshwaraya Namaha. Мы закончили первый круг, приступаем ко второму.
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya
Shanishcharaya Namaha, Om Kam Kim Kaum Sak, 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 Shanishcharaya Namaha. Мы закончили второй круг, приступаем к третьему. Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha, 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 Om Kam Kim Kaum Sak, Shanishcharaya Namaha,
Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaum Sak Shanishcharaya
Shaneshwaraya Namaha. Om Kam Kim Kaumsak 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 Shaneshwaraya Namaha. Мы закончили с вами 3-й круг. Приступаем к 4-му заключительному. Om Kam Kim Kaumsak Shaneshwaraya Namaha. 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 Om Kam Kim Kaumsak Shaneshwaraya Namaha.
Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Om Kam Kim Kaum Sak Shaneshcharai Namaha. Мы закончили с вами третий круг, четвертый круг, заключительный. Давайте подтверждать свое намерение, читать Санкальпу снова. Итак, я, Байгайс Надинара Сансадбаевна, прошу вас, Шани Дев, подтверждаю свое намерение. Прошу вас очистить всю папа-карму, идущую с прошлых жизней по родовой линии, карму, связанную со всеми сексуальными партнерами в прошлых жизнях и в этой жизни, папа-карму, связанную со всеми негативными, снять негативную карму, связанную со всеми родителями в прошлой жизни, со всеми негативную карму, связанную со всеми детьми в прошлой жизни, со всеми сексуальными партнерами в прошлой жизни и в этой жизни на причинном уровне, со всеми рожденными детьми, нерожденными детьми в прошлой жизни, со всеми и в этой жизни на причинном уровне, негативную карму, связанную со всеми бизнес-партнерами во всех прошлых жизнях и негативную прарабха карму от всех грах во всех аспектах жизни. Прошу дать мне защиту на полностью это воплощение от всех влияний прарабха кармы от Шани Дева. На причинном уровне благодарю. Байгайзин Дара Сансакбайна, Утара Бхадрапада, Пулаха. Сегодня 30 мая 2026 года. Благодарю. Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая, Ом Намах Шивая. Ом Гамгалипатей Намаха, Ом Гамгалипатей Намаха. Ом Гамгалипатей Намаха, Ом Гамгалипатей Намаха, Ом Гамгалипатей Намаха. Ом Гамгалипатей Намаха, Ом Гамгалипатей Намаха, Ом Гамгалипатей Намаха. Ом Гамгалипатей Намаха, Ом Гамгалипатей Намаха. Ом Гамгалипатей Намаха. Сегодня как-то все волшебно было, так что у меня аж на голова закружилась. Буду приходить в себя. Девочки, всем огромная благодарность за участие.